Pozdrav ljudi, danas igramo Agario. To je Stefan Games, igramo ja i on team. I ja ću sred nas da igramo team. Evo ljudi, igramo pravi tim, on me nikad neće prevariti. Pozdrav za njega, ako gleda ovaj klip, neka napiše u komentare kako se zove na Skype-u. Bežimo tamo. Pravi ovaj tim, ljudi, čekajte. Bravo Stefane. Povesti nas, Stefane, nisam htjela da te prevarim. Ako misliš to, nego da pojedeš ovo. Čekaj, ej, polako, bravo. Hvala Kavalska, pozdrav za tebe i ti napiši u komentare kako ti je ime na Skype-u. Stefane! Oj, beži Stefane, beži! Ispusti, bravo Stefane! Aj, Stefane! Malo bolje. Koji si? Stefan nam je bio tim, ali nema veze, opet će Stefan doći. Igramo opet iz početka, ugradit ćemo još 2-3 partije i zaustavit ćemo klip. Hej! Da, upropasti mi klip, Elaj, čo vas upropasti klip? Ko ja, jel? Jok! Mogu što ja ne mogu više od njega, ja stvarno ne znam što nešto rješavati s njim. Tako mi je jedino hvala, što ja mislim danas 10 liceja on udario. Ja udario. Biti malo popričati, vidjeti nešto za njega, stvarno više od njega ne mogu. Ko mi je rekla, Laha mi jesam. Ja stvarno ne znam što da radim što se njim. Kako si lani kad vike nije slađa? Sada ti ga hvala. Pogledaj ovo, koliko ja rekao. Kršila bre jeboti konj majku. Ovo nije zlo. Ovo je vidjela? Jesi jela? Sa epizodom idemo se u sljedeće.